osnovali udrugu Zvuk svjetlosti iz razloga. Jednostavno na Luki Ritzu je meni kulminiralo ta nekakva, nisam više znao kako da sudjelujem u borbi protiv nasilja nego na jedinu. Ja sam više kod tebe kamenom ti njega kruhom. Više ta varijanta nego oko za oko, zub za zub. I htio bih samo reći da moraju uzeti ljudi u obzir da djeca nekad pod različitim utjecajima nekakvih droga ili alkohola, pogotovo evo recimo sad, ja znam da je vrlo popularna ona raketa, pipska, ona boca velika. Onako kako ne bi trebalo. No dobro, čujem da ste nam pri telefonu, izvolite, vrlo brzo nam komentirajte. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela nešto reći u vezi tog nasilja maloljetničkog. Ja sam imala jedno dijete, imam dijete još uvijek koje je bilo, mislim da je danas puno djece koje su hiperaktivna. Ja sam imala takvoga dječačića i koji je u ranim svojim godinama pokazivao to nasilje. I ja sam ga na sreću prepoznala i išla sam kod... Krasno je što si mi se javio kao meni Jerku Mariću, ali isto tako bi bilo sjajno da prije nego što si se meni javio da imaš jednog ili dva prijatelja iste dobi i da s njima znaš se igrati, razgovarati i da imaš nekog bližeg da mu se malo požališ. Pa njih 30 je bilo budno tad. Da. Oni su meni svi slali boks. Da, ali u to vrijeme trebali ali stvarno bi roditelji bi se trebali više baviti raditi. Da, čujem pola emisije nam je već prošlo. Idemo na drugi festival priče. Predsjednica udruge Medioteka, gospođa Jadranka Žderić, ispričala mi je u intervjuu o čemu je to bilo riječ ove godine. Izvolimo pogledati. Da fizički dokažeš da si jači. Možda se dokazuju i kao frajeri pred vama djevojkama. Možda, ali mogu odmah reći da to ne pali. Nikako. Hvala vam lijepa. Nadam se da ste čuli svi vi koji razmišljate na drugčiji način. Evo, možda za kraj. Pa ja bih htio pozvati sve ljude... Nativu. Hvala, da. Možda o medijskoj odgovornosti? Pa da, htio bih zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji koja od početka, pogotovo mom bivšem šefu... Još pogotovo, ja sam već tu. I ova emisija, da. Hvala vam lijepa. I svi dobri ljudi koji su uz djecu. Hvala im puno. Hvala vama, hvala Petra, prekrasno je ovo bilo, baš poseban ugođaj. Hvala Jerko, nadam se da ćemo se vidjeti u nekoj novoj emisiji, a naravno sa nekim realiziranim projektima. Nadam se da će i oni koji trebaju dati novaca imati sluha i za ovakve projekte. Poštovani gledatelji, za tjedan dana u emisiji smo o tome zašto ne manipulirati s vlastitim